Učenjaci su govorili, kažu, ovo je iz razloga što je djelo čovjeka upečatljivije kod onoga koga gleda, nego kada ga sluša. Hajde ovako. Ti na ulici. Imamo daju, Mohamed daja, priča ljudima o vjeri, govori kako čovjek treba lijepo da bude koristan član društva, da pomogne ljudima, da. I drži predavanja godina. 10 godina priča o lijepom ahlaku, ljudnom ponašanju. I jedne prilike bio skup veliki, otvor džamije na kome nema muzike. Nema kola igra. I stoji 50.000 ljudi, gleda ga. I on autom na semaforu, i dedo, jedan posrnu, on iziđe napolje, uze dedu, polako ga odvede tamo do kraja i još izvadi 10 maraka, kaže dedo da se nađe, Allah te poživio, poljubi mu ruku i vrati se u auto i ode. Taj njegov postupak, je li upečatljiviji kod tih ljudi ili ono 10 godina što je pričao? Nema sumnje da je postupak, tu je sve završeno. Da je pričao 10 godina, nikad ništa nije uradio, daće rezultate nekakve. Da ništa nije pričao, to uradio, ljudi ga vidjeli, to je to. Ili ga neko snimio tamo i postavio ga. Pogledajte kako Mohamed Vehabija pomaže kome? Ljudima u društvu. Znači, postupci su ti bitni. I zato su učenjaci govorili, kažu, men la yenfa'uke lahzuhu, fe la yenfa'uke wa'zuhu. Kažu, ko ti ne bude koristio kad gledaš u njega, neće ti koristiti ono što pričaš. Gledaš u čovjeka i ne možeš iz tog pogleda u njega nikakve dobre osobine izvući. Kaže, valaj, pokušavam, tam ne ide ništa. Ništa mi ne daš. Neće ti koristiti ono što priča. I zato je ulema, kad je terala svoju djecu da uče, ulema, mislim, na odgajatelje, svoju djecu kao majka i mama Malika, idi, kaže, i sjedi, kaže, kod Rebije i kaže, uči, Rebije u Raj, ili šeh mama Malika, kaže, nauči sine, kaže, njegovog ponašanja jedaba prije nauke. Pa, kažu, čiji ti pogled u njega ne bude koristio, neće koristiti to što priča. I govorili su učenjaci, kažu, ovako kažu, halu ređulin, fi elfi ređulin, hajrun min wa'zi elfi ređulin li ređul. A to je u značenju, kaže, ponašanje čovjeka pred 1000 ljudi je bolje od toga da 1000 ljudi vazi jednom čovjeku. Ste razumijete? Ponašanje jednog čovjeka ispred 1000 ljudi je upečatljivije za te ljude nego kada 1000 ljudi vazi jednom čovjeku. Tebe 1000 ljudi vaziti, kada je dobro stvarno vidim, pa nisu ljudi svi staro onda sam stvarno ja u krivu. I poslušaš ih. Ne, upečatljivije od toga i korisnije da jedan čovjek postupkom svojim pred 1000 ljudi pokaže kako se treba ponašati. I zato munaficima, znači, nije koristilo, jer su pokazivali jedno, a krili su drugo.